Salibonani balaleli, siyalamukela lapha lisizwa likhona ngaba semakhaya ngaba loba kungaphi lapha likhona. Sithanda ukulamukela kulolu hlelo esingena kulo namhlanje esiza kuxoxa khona sindawonye ngelizwi likaNkulunkulu, uhlelo oluthi buza ibhayibhili likuphendule. Lapha ngilomfundisi mfundisi Elchuma bingelela abalaleli lababukeli. Salibonani balaleli. Siyabonga, ngilomfundisi Khohlisa, mfundisi Khohlisa bingelela abalaleli. Salibonani balaleli. Siyabonga bafundisi, siyalamukela. Ngizaqala kuwe mfundisi Chuma, akusincedise umbuzo esifuna ukukhangela namhlanje ukuthi kanti umuntu vele yena wavela ngaphi njalo injongo yokuphila kwakhe iyini. Kodwa ke siqale ngalowo mbuzo ukuthi umuntu wavela ngaphi mfundisi Chuma. Kule mfundiso eziningi ezikhuluma ngokuvela komuntu, kudalwa komuntu. Kodwa iBhayibhili nxa uyifunda ukhangela kuGenesis 1 ivesi 1 ithi yona ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu lomhlaba. Ukuveza ukuthi uNkulunkulu nguye umsunguli wezulu lomhlaba. Bese kusithi kusahluko esifanayo uGenesis 1 ivesi 26 lo 27. iBhayibhili liyaqhubeka lithi lona uNkulunkulu wasesithi kasenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze. Uvesi 27 abese sithi uNkulunkulu wasemenza umuntu ngomfanekiso wakhe, wabenza owesilisa lowesifazana. So iBhayibhili nxa ukhangelisisa kahle liveza ukuthi uNkulunkulu nguye odalileyo umuntu. uNkulunkulu nguye owadala abantu, utsho njalo umfundisi uChuma ngensuku eziyisithupha dala izinto zonke. Umuntu wadalwa ekucineni waba ngumqhele wendalo kaNkulunkulu. Mfundisi Khohlisa, sincedise ukuwelula lumcabango umfundisi uChuma uletha lapha ukuthi kanti wenziwa njani, yini eyasetshenziswayo ukwenza umuntu funa okwehlukene lezinye izinyamazana bezinye izidalwa esizaziyo. Siyabonga mfundisi. Abalaleli ngizabanika amavesi engingasoze ngiwakhulume lapha kodwa kabababhale phansi azachasisa kuhle nxa uwalandela ukuthi umuntu wavela ngaphi, kwasetshenziswani ukwenza umuntu. Ngilo Genesis 3 verse 19. Ibhaleni phansi balaleli. Silo Mtshumayeli 3 ivesi ngelika 20. Cela abalaleli bayibhale phansi. Sizoba lo Mtshumayeli 12 ivesi ngelika 7. Alright. Kodwa ngifuna ukuyikhuluma nguGenesis 2 ivesi ngelika 7. Ngiphendula umbuzo othi uNkulunkulu wasebenzisani edala umuntu. Lithi iBhayibhili kuGenesis 2 ivesi ngelika 7. Wase bumba umuntu ngothuli lomhlabathi. Wasephefumulela umphefumulo, umoya wokuphila. Kwase kusiba ngumuntu ophilayo. Ngenye indlela amavesi engiwanike abalaleli, le vesi engiyibalile uGenesis 2 verse 7, achasisa ukuthi kuyini uNkulunkulu akusebenzisileyo ukudala umuntu, ngoba ngabuyela phezulu. iBhayibhili lithi uNkulunkulu wathi kakube khona lokho kwaba khona, kakube khona lokho, sebenzisa umlomo. Kodwa nxa esefike kudaleni umuntu, licacile iBhayibhili okusetshenzisiweyo, kusetshenziswe uthuli lomhlabathi. Ngenye indlela ulimo olulula olwaziwa ngabantu mfundisi, uNkulunkulu usebenzise inhlabathi ukudala umuntu. Wasephefumulela enhlabathini isidunjini umphefumulo wokuphila, kwase kusiba ngumuntu ophilayo. Siyabonga mfundisi, uthinta indaba eqhakathekileyo kakhulu. Umuntu kuthi ukuthi wenziwe ngenhlabathi, kuthi ukuthi inyama lesiyo yona yavela enhlabathini. Kwenye indawo uthi ngumhlabathi uzabuyela emhlabathini. Ngifuna ukuthi mhlawumbe lo mfundisi uChuma lincedisane lapha ukuchasisa indaba yomoya lo wokuzwa. Ngifuna sichasisele abalaleli indaba. Balaleli bhalanini phansi amavesi ngenxa yesikhathi sethu ukuze liwalandelele ngemva kwesifundo. Kodwa esizama ukuthi sikuchasise ukuthi iBhayibhili lona lithini, umoya lo ngumoya bani,
okuthiwa uNkulunkulu wathi sembumbile umuntu wabumba amakhala wabumba umlomo njobana sikwazi wasefaka lowo moya ngumoya bani awufakayo. Ngiyabonga mfundisi. Liyane ngeke ngayithinta umtshumayeli ngo-12 verse ngelika 7. Ithi yona ekufeni komuntu. Umoya, inyama ibuyela othulini lapho yavela khona. Umoya ubuyela kuNkulunkulu owawunika. Wasesithi yena omunye kungani uNkulunkulu lamabhokisi ezulwini ngale lapha afaka khona imimoya yabantu. uNkulunkulu kaphefumulelanga imimoya. Waphefumulela umoya. Ayikhona imimoya. Munye umoya owaphefumulela uNkulunkulu. Sibanenge emhlabeni kasila mimoya, silomoya. Engifuna ukuthi ngikutsho mfundisi ukuthi ngizasebenzisa impompi yebhayisikili. Ichubu yebhayisikili. Nxa ufuna ukuyifaka umoya, uya empompini, uthatha impompi uyepompa ichubu igcwale umoya ovela empompini. Nxa ukhipha umoya empompini, umoya lwana kawubuyeli empompini. Akula sigxingi. Akula sigxingi uyaphapha umoya lwana uhambe. Kodwa nxa usufuna ukubisela umoya, ubuyela futhi empompini. Kimi la kubalaleli ngithi mina lapha sikhuluma ngesource le-ability. Ukuthi kakho umuntu olesource yomoya ngaphandle kukaNkulunkulu ngoba umuntu kungehlukana inyama lomoya wokuphila. Ongabuya futhi afake lowo moya wokuphila nguNkulunkulu owawufakayo. So kakula mimoya kulomoya. Siyabonga mfundisi. Nasi indaba balaleli, nasi indaba mfundisi Chuma akusichazele. Bathi bona ngesilungu yi-spark of life. Akhuluma ngayo umfundisi ukhohlisa lapha. Yiyo yini umfundisi ukhohlisa ngakasukuwe? Angithi yiyo yini ephilisa ubunyonyo wena leyo efana nayo? Ubunyonyo obuncane bona ba. Ubunyonyo lentwala. Lentwala. Yi-spark of life esizama ukuyichasisa ukuthi ngumoya wokuphila. Mfundisi Chuma akusincedise ngezibonelelo ukuze abalaleli kube lula ukuthi bayizwisise indaba iyahlupha yikho ngani nihlala kiyo kancinyane. Ngizaletha umzekeliso lapha. Nxa iBhayibhili likhuluma ukuthi uNkulunkulu wadala umuntu ngothuli lomhlabathi, wasefaka ithi yona iBhayibhili umphefumulo wokuphila. Futhi umoya lo ngumphefumulo wokuphila ngamandla avela kuNkulunkulu ayenza ukuthi umuntu aphile. So amandla lawo engadisconnectwa kusho ukuthi umuntu uba yisidumbu. Ngingalinganisa kwesinye isikhathi imizekeliso ingaba lokwehluleka kwayo kumbe lokuqina kwayo, kodwa ngicabanga ukuthi mina kunjenge iglobe. Nxa kule getsi ungalayithi iglobe laphana, iglobe lelana liyakhanyisa ngoba amandla awokukhanyisa lawana ayangena ku-globe. So nxa ucitsha yikudisconnecta, akulalutho olucuphileyo walukhupha ku-globe lelana, uphonga uma kuphela amandla lana kawasafiki ku-globe. So iglobe selicitshile selingani yinto efileyo. Ngicabanga ukuthi umzekeliso walukhonokho yiwo ongakuletha futhi ngendlela abanye abangakuzwisisa ngayo. Amagetsi mfundisi usebenzisa indaba yamagetsi. Amagetsi angahamba ngakho wabambayo ukuthi afake emgodleni loba esigxingini esithize, loba nxa esebuyile amagetsi sibona nxa kuyizibane ziyabe sezikhanyisa. Nxa kungama radio ayakhala lapho kwenza khona umsindo, sibona okwenziwa ngamagetsi kodwa ngeke sibambe. Ngithemba sizabuya futhi kuyona leyo ndaba bafundisi, kodwa ngiyabonga incazelo elisipha yona iyasincedisa kakhulu. Mfundisi Chuma kusincedise njalo endabeni yokuthi umuntu kathi vele yena sibili waqalela ngaphi. Mhlawumbe siyiphinde siyigcizelele icace kakuhle lindaba. Waqalela ngaphi umuntu mfundisi? Ngiyabonga mfundisi. Nginanzelela ukuthi uGenesis 1 verse 1 ithi yona ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu lomhlaba. Iverse leyana iyafinqa iyisifinqo sokwenzakala ku chapter 1 kaGenesis lo chapter 2 kaGenesis. Then amavesi alandela aselandisa ke ukuthi nxa wayedala wadala njani. Uzananzelela ukuthi usuku lwakuqala iBhayibheli liyachaza ukuthi kwadalwa lesibili
Ebese ubusunanzelela ukuthi ngosuku lwesithupha esilubiza lithi Friday yikho lapho kwadalwa khona umuntu. Into zonke zasezidaliwe nxa kwasokudala umuntu njalo njengokutsho kwakho ekuqaleni uthe wena umuntu ungani uba ngumqhele wendalo nguyodalwa ekucineni ngosuku lwesithupha esilubiza sithi thina iFriday yikho lapho kwadalwa khona umuntu kuthi umhlaba lo wawusule insuku ezingaki 5 6 yena umuntu wadalwa ngosuku lwesithupha. Siyabonga mfundisi ukubeka kuhle ukuthi umuntu wadalwa waba ngumqhele wendalo sokudalwe konke kwathiwa kabuse phezulu kwezinto ezidaliweyo phezulu kwendlovu phezulu kwezinyoni lokunye okunjalo. Umuntu kasonto encane bafundisi ngendlela elukubeka ngayo umuntu uqhakathekile lo mfanekiso kaNkulunkulu balaleli kasikubambeni khona lokho ukuthi umuntu uqhakathekile kakhulu uqhakathekile wena lo mfanekiso kaNkulunkulu wadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu. Mfundisi khohlisa akusincedise kule mfundiso ekhona ethi yona umuntu wazivelela loba umhlaba wazivelela ikakhulu sikhangele umuntu. Imfundiso leyo ilendonsela bani kumbe limaza njani ubudlelwano phakathi komuntu loNkulunkulu? Ngiyabonga mfundisi ngoba lo umbuzo ubuze sesike sakhuluma ukuthi umuntu uvela ngaphi. Ikhona ke imfundiso oyikhulumayo leyo ngesikhiwa abathi evolution. Ukuthi umuntu waba ngumazivelela. Umazivelela kalamlando. Umazivelela uyaphila loba ngayiphi indlela. Umazivelela akula muntu ongamsola ukuthi indaba esenza okuthile. Kodwa iBhayibhili lithi lona umuntu wadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu. Ngenye indlela nxa ngidalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu ngidalwe nguNkulunkulu. Kangisaziphileli. So ke i-evolution iyaxabana lokuseBhayibhilini ngoba iBhayibhili uNkulunkulu umfundisi uChuma uyithintile nxa abalaleli beyizwile uGenesis 1 verse 26 lo 27 kulezinto ezibhaliweyo khona phana. Umuntu kasifuze asimenze asifuze ngomfanekiso wethu nguNkulunkulu lo. Nxa uNkulunkulu engidalele ukuthi ngimfuze ngomfanekiso wakhe kuthi ukuthi kulezinto thize mfundisi uNkulunkulu akhangelele ukuthi njengomntana wakhe ngizenze. Kodwa ke nxa sengisithi ngazivelela sengingadla loba kuyini sengingagqoka loba njani anything engifuna ukuyenza ngempilo yami senginguNkulunkulu ngokwami ngoba ngizivelele ngizaphila ngendlela yami ngizaze ngiyezifela akula muntu endilomlando kuye kakulanto engixabanisa lomunye umuntu ngoba ngizivelele ngedwa. Kodwa nxa ngikholwa ukuthi ngadalwa nguNkulunkulu ngiphila ngentando yalowo ongidalileyo. So ke i-evolution iyalwa lalokhu okufundiswa liBhayibhili. Siyabonga mfundisi Chuma ungaba lokunye ufuna ukuengeza khonapho? Ukuthi umuntu wazivelela kadalwanga nguNkulunkulu kuyathathela umuntu isithunzi sakhe. Ngithi mina i-self esteem ukuzithemba kwakhe lokuzigqaja kwakhe ukuthi yena udalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Imfundiso le iyamthathela isithunzi sakhe umuntu njalo imenze umuntu kube ngumuntu othi hayi mina impilo ngizaziphilela ngendlela engiyifunayo. Since ngenxa yokuthi ngazivelela andalwanga akula muntu ozangahlulele ekucineni. Andaqala lo muntu ngiphila ngendlela yami akula muntu enzaphendula kuye ekucineni kwakho konke. Siyabonga mfundisi. Imfundiso le balaleli njengoba lisizwa lapha abafundisi bechasisa iyantshontshela umuntu isithunzi sakhe iyasusa uNkulunkulu endaweni yakhe. Umuntu abe sesehluleka ukwazi ukuthi kumele akhonze uNkulunkulu onguye owamdalayo wamnika impilo. Njalo impilo ngokwayo sitshila ukuthi uNkulunkulu nguye umnikazi, nguye umthombo wempilo, kungela uNkulunkulu kakula mpilo. Kule ndaba lapha bafundisi eyokuwa komuntu ubana umuntu lemvelo ewileyo. Mfundisi Chuma akusincedise ukuthi imvelo le ewileyo isilimazo kungakanani.
mhlawumbe utsho lokuthi singancedakala kanjani kodwa kuzasincedisa umfundisi ukhohla kulokho wena sincedise ukuthi imvelo yethu yesono ngokuwa kwethu isilimazo kungakanani. Ngenxa yokungena kwesono ungakhangela uGenesis ngo-3 ukhuluma ngokuwa komuntu. Ukuwa kwakhe umuntu asukho kuwa lokho kunjengokuwa esihlahleni, yikuwa ukuguquka kwemvelo yakhe, ukuthi ekuqaleni ubefuza uNkulunkulu, ethanda okuyintando kaNkulunkulu, ele appetite yezinto zakoNkulunkulu. Pho-ke khathesi sokubuye isitha, usesuke walalela isitha, wasuka uthando lwakhe walusa esitheni, isitha sikaNkulunkulu. So kumenza ukuthi engasathandi okuyintando kaNkulunkulu. Lokhu ngibona kuvela kuhle kwabaseRoma ngo-7 ivesi ngo-15 othi yena kangizwisisi engikwenzayo, kangenzi lokho engifuna ukukwenza, kodwa ngizibona sengenze lokhu engikuzondayo. So umuntu uyabe sazi ukuthi okubi okuhle kuhle, kodwa uzibona esenze okubi angathandi ukuthi akwenze. Siyabonga mfundisi, balaleli liyakuzwa imvelo yethu ewileyo iphikisana lokho kufunwa nguNkulunkulu. Mfundisi khohlisa sincedise ukuthi uNkulunkulu sincedisa njani, iBhayibhili lithini ukuthi uNkulunkulu siphakamisa njani kuyona le imvelo ewileyo ukubana sibe ngabantu bakhe. Ngiyabonga mfundisi. Ungabala abaseKorinte besibili ngo-2 abaseKorinte besibili ngo-5 ivesi ngelika 17. Leyani kade ikhulunywa ngumfundisi uJuma leyana. Ithi yona iBhayibhili uma umuntu ekuKristu Jesu useyisidalwa esitsha. Konke okudala sekwedlule. Ngenye indlela uNkulunkulu lanxa sesiwile ngele indlela ebichasiswa la. uNkulunkulu vele ukhangelele ukusiphakamisa. Ngizanika abalaleli amanye amavesi bangabala kuJohane ngo-3 vesi ngo-16 lo-17, nguJohane ngo-1 ivesi ngelika 12. Ethi yona bonke abamamukelayo wabapha amandla okubizwa kuthiwe bangamadodana lamadodakazi kaNkulunkulu. Kathi-ke ungabuyela ngale kuGenesis chapter ngo-3 vesi ngo-15, uNkulunkulu nxa qedile ukukhuluma lenyoka lo Adamu lo Eva, uyatsho uthi yena ngizafaka inzondano phakathi kwakho lo wesifazana lenzalo yakhe. Yena uzacobodisa ikhanda lakho, wena uzaluma isithende sakhe. Ngenye indlela uSathane otshintshe waba yinyoka uvele unqotshiwe mfundisi esiphambanweni kudala ngoba ucobodisiwe ikhanda. uNkulunkulu abese sinika isimo sokuba ngabantu abakhe ngemva kokuthi senqobile uSathane esiphambanweni, ngoba uSathane nguye oletha ukuwa kubokhokho bethu. Kodwa uNkulunkulu siyabonga ngoba uvele ulokho ecingele ekhangelele ukusibuyisela esimweni esasivele siyiso sona. Yikho ngeke ngayithinta liyana abaseKorinte besibili ngo-5 ivesi ngo-17, nxa usuku uKristu Jesu suyisidalwa esitsha. Lanxa uwenzeni ungaba kuJesu uba uyisidalwa esitsha, konke sekwedlule. Nasi indaba balaleli siyayizwa uma usiza kuJesu ngabe ukhathazeka mhlawumbe izidakamizwa awazi ukuthi uphume njani, kodwa indaba ezinhle abafundisi abeza lazo ukuthi icebo losindiso lifinyelela wonke umuntu loba yisiphi isimo okuso. Mfundisi Chuma ngamafitshane akusitshele ukuthi uthe wena uNkulunkulu wenza umuntu ngomfanekiso wakhe. Ngamafitshane nje isikhathi sethu sesingani sesihambile, akuchasise khonokho kutshona umfanekiso kaNkulunkulu ngamafitshane nje. Nxa sikhuluma ngomfanekiso kaNkulunkulu kusho ukuthi umuntu wenziwa ngendlela yokuthi ufuze uNkulunkulu, efuza uNkulunkulu ngokuthanda okuthandwa nguNkulunkulu, ngokwenza intando kaNkulunkulu. Njalo okunye ngunanzelelayo ukuthi nxa ubala Johane ngo-3 ivesi ngo-16 ithona uThixo walithanda ilizwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba lo lalo okholwa kiyo engabhubhi kodwa abe lokuphila okuphakade. Mina nilanda laphana uthena ukuze ilo lalo whosoever believes in him,
ukuthi uNkulunkulu nxa edala umuntu mdala emenze abe ngumuntu onjengaye ngendlela yokuthi umuntu udalwe ngendlela yokuthi ulokuzikhethela ukuthi ayenze okuyintando kaNkulunkulu kumbe akhethe ukuthi engamkhethi uNkulunkulu njengomsindisi. Ulamandla okukhetha, i-free moral being. Kaso robot. Yes, kazange adalwe edalwa njengerobot ukuthi kala kukhetha. So ngezinye indlela vele nxa umuntu edalwe njalo yikho ekugcineni kumele kube lokwahlulela ukuthi nxa ekhethe ukuthi engalaleli intando kaNkulunkulu engazange akhethe uJesu etheswe icala lokuthi kazange akhethe. So ngeke wahlulela umuntu ube fair wena umuntu umdale ngendlela yokuthi kalamandla okuzikhethela. Siyabonga mfundisi Chuma, balaleli nasi indaba sonke sisesitolo kuthiwa yi-supermarket ubana sikhethe ule nkululeko yokukhetha ukhonza uNkulunkulu mbe ungamkhonzi. Mfundisi Khohlisa, sokumele sigqibe indaba yethu. Kodwa soze sigqibe ungasitshelanga ukuthi kanti sibili injongo yokudalwa komuntu kuyini? Kuyini umuntu akudalelwayo? Umuntu wathena ngiyazalwa ngiphile ngife. Kodwa injongo yokudalwa komuntu kuyini? Sibili nxa ungayifinqa mfundisi ngamafitshane. Ngizanika abalaleli amavesi amabili. Sambulo ngo-14 verse ngu-6 lo-7. Ngizayifinqa. Mesabeni uNkulunkulu limkhonze yena owadala izulu lomhlaba. Injongo yokudalwa komuntu yikukhonza uNkulunkulu. uNkulunkulu uyakufuna ukukhonza, uyakufuna lokho kahle ngufithizele. Uyakufuna uNkulunkulu ole jealous ofuna ukukhonzwa. Mtshumayeli ngo-12 verse ngu-13 uthi yena nxa ebhala nanku kuphela kwendaba. Injongo lesiqokoqela sakho konke ngitsho lakho nokho ebesikukhuluma la yikwesaba uNkulunkulu simkhonze yena onguNkulunkulu wethu. So ngenye indlela nxa ngingakubeka ngesifinqo mfundisi, injongo yethu uNkulunkulu sidalele ukuthi simkhonze and uyakufuna ukukhonzwa. Ngiyakufithizela lokho, uyakufuna uNkulunkulu ukukhonzwa. Futhi ngiyakhuthaza abalaleli kasingakhonzi anything, singakhonzi anyone kodwa uNkulunkulu osezulwini. Balaleli siyabonga kakhulu, selizwile injongo yokuphila kwakho emhlabeni, iminyaka oyiphiwe nguJehova. Mkhonze uNkulunkulu ngoba ngumdali wakho, mkhonze uNkulunkulu ngoba ngumhlengi wakho. Siyabonga kakhulu bafundisi ithuba sibe lalo sindawonye ubana sixoxe labalaleli. Balaleli siyahlangana kuvikela izayo ngesikhathi esifana nayo sisiza siliphakulela izindaba ezimnandi ezivela elizweni likaNkulunkulu. Nxa ulombuzo noma kukhona ufuna ukuchazelwa, inombolo esiziphiwe kulolu hlelo sicela ubana ubhalele khonapho, thumele WhatsApp yakho ubuze imbuzo ongaba ulayo. Njalo ngokuhamba kwesikhathi kungenzakala njalo sibuze imbuzo kwenzakale ukuthi uthole iBhayibhili lakho. Uqhubeka ulalela lezi nhlelo, sithemba ubana lizabusiseka, lizaphathiseka lapho lisibamba khona, kungaba semakhaya, kungaba semagagasini, kungaba sebulenjini. Inkosi lomusa ibe lani size sidibane kuhlelo oluzayo. Bafundisi balisani abalaleli. Siyabonga lisale kuhle balaleli, sikhonze uNkulunkulu yiso isiqoqela sendaba. Siyabonga lisale kuhle balaleli.